Naiigat. Pangutot ko ha. Oh, pangutot dira. Bayhana ka. Kitaran dira. Wa na nangutot yun. Wala, biya. Night shift. Hindi, kana diri. Day, wa. Record ko. Ga-record ko. Diri siya. Lucky. Si Lucky, tanawan na Lucky ka, oh. Sana yung upaw, may na upaw. Take customer order. Manok. Oh, sakto. Zay, Zel. Ay, sandig na unsa mga ka. Wala. Ikaw ba si sila? Zel. Ay, sila man dahil mo sandig. Ang ex nga og Uy, Y. sila ibalita sin. Sila ibalita sin. If you see this car, Ay, balita sin. immediately. Ngayon ko, Y. Tapos Z. Ay, maghilo mo, ay. Tapos Y. Why? Take ko tumorder. Ay, po damuhan sin. Excellent, di ka ron. Ikailaban siya Russia. Ikailaban siya Russia. Di, oto. Give me food number 3. Uso? Catch dapat eh, naiwak-wak. Bakit mo di-drop ang abot? Sitok ilaga. Ay, aman, dulang ilaga. Pero sila ka nang ilaga. Oh, pwede mo pa ilaga. Yeah. Oh, food number 1. Food number 1, di lang gusto. Can I have a food number 4? Okay, wait. Look. Dira ako, be. Dira ako. Dira din sa Cecilia na ha. Dira man ko yan na. Dira na siya na. Iloy! Ay mo pag-away. Kumani. Oh. Pick up the truck. I don't hadlo. And truck usay. Pamigit na ang truck. Ay, wa ko hadlo kunon di ata. Lo. Ah. Wala man lamo. Right, abat. No, abat turo. Traw, kaboy ko niyo. Gone in the last night. That's gonna record. Can I have a food number 1? Anoy! Ay. Tama na din. Ako yung lifeguard. Guard! Naitaw. Number 2 sin, number 2. Number 2. No. Number 1. Food number 2. No. Sin, pagkuha din. Sin, pagkuha na. Pagkuha. Ang kuha na. Garewa ta. Tamang linkita sa kanta. Ulan mo? Wait lang! Ba't pa ko balik? Pag-away mo. Tagaan-ta mo kutsilyo ron. Pangyana, gunting. Sige. Ulan na Ali, diri mo. Tanawa. Uy, sulod naman. Wow. Oh, nai-apoy. Aba. Ulan. Ulan. Hawa ba? No, libut. No. Di ka ba yan? Ayo ba? Na, di ba? Tawa na pa yung tubig. Arte, manggod.
Sayap. Napay tubig oh. Huwag gitarong. Nangihim god, bay buot. Wala na tubig. Ay, tubig na. Napay tubig ah. Give me food number 3. Bye-bye. Okay, yan na. Ano na huli? Muna siya. Uy, teka, sumurog na. Ito. Ay, wala na natin. Sa mga bata ka. Sige, hindi yun. Bagay, oh. Bagay. Hindi mo ka doon. Bagay. Hindi mo ka doon. Sige, sige, ito, sige. Dire, sige. Hoy, biduit. Anak mo. Sige mo. Wala namin. Wah, nakasunod lagi ito sa laser. Sunod sa white house. No. Bawo, no. Night shoot. Nahadlok siya. Di sa duwa, ro. Take ko kung maragay. Ako na, number 2. Ako na, number Give 2. me food number 3. Number 2. The killer who escaped the maximum security prison is still on the loose. If you have any information, contact the police. Uy, pati yan na eh! Oh, kill the spider! Bahala. Ano pa ka ulit ilaga? Ano pa ulit ito? Ang iring time. Duwa ni Takar 4. Okay. Take customer order. Let me get a food number 2. Kaya ko na wala, manapal to. Karoon na dyan ka batsil. Look at give me XY sizes pa to. Answer. Hey, I got an alert that a window was broken. Hopefully it was just a false alarm. If Uy! open the safe behind the employee. Uy, nana, raman na ikay ibatubag ba kay hatagan ka o gold. Ay, na gold. Ikaw man eh. Sunod ka sa freezer lagi. Kabalo. Ay! Sing! Lahat na freezer ka na. Dili ba? Nagpaputulong. Ay, tira na kasi. Different sound. Ay, baru pula. Patay siya. Oh, patay! Hoy! Ay, paduktok dira! Ay, dili naman dito. Bye, see you tomorrow morning. Buwabit barko.